vaenga lea na o sailia tu ana nei ona o vava ia tu news au mai Samoa le observer o le tūlanga foi le na faali mai ai fa pe mai pe o lai Samoa ia stasio li ile to duai Anthony Pele ia ila to e fa ululu ia i le vaenga foi le a le coconut cartel le sa fa metalanga o le ua maliu le sunga ia e Lorenzo fan pui le si ia sunga sauni nai ngata le ai sau male article o observer foriga mai e fa pe mai o Samoa po tonu le tunu sa mai ala le to sisi le mai ai ia le tangata nei no ia Anthony Pele mai ala na sota ia tu nei le tanga wengo leo ia mamau mai ai se fa mani nonga mai le fionga sui komsina o lo va ia matanga wenga ele ai se tangata fa pe o Samoa ile taimi le nei pe na watu Samoa ile dei taimi ele fo se fa maunga po o se alert wa vatu o le saunanga fo ina mai ana fa pe e se tulanga fa pe wa leva na alert atu ele matanga wenga o leo au se talia ia matulanga fa pe na ia Samoa mo se puinga mo se va inga fa pitoa ia ole nala tasina va inga tau na fa manino mo le no fosila fia Samoa o fa pole ka ko ia ko inga fa news o le me ngai a fa pero la ko le me inga ma ku no pe pa le va ile ai sa ka mo ko me la inga fa mangi me la le o Samoa ia Kau te rei loa la po fea sa wai ia o e nano fai atu so le wale koe popole le pepa lea pe ingi mea sao sole fatu wale toi popole le pepa lea ingi fasa la launga o ni la pisi e mama le pepa le whange le onga ngā le whange le ka ua le mele ula kofa ia pori ngā me whale lau ka umai lai lau kei loa ai muse whai loa ia ai e le o kama a mi leo wha maungi leo wa ngā poi lau o inisi whainga wa sama sarumia le whainga hule la ku passport ese mai passport sama sangi whaunga a lo confirm mai ai ngā lava la kouia le ai le olka ia o le mele le nana te whaiatu o le tūlanga lea ua tusi mai ai news nei ua tusi kusawalea se ngā ma me fo i o lo kangofongofo ma faku ka posti o ka mafaufaunga ma kongi runga tu sala me donu ale ua fai le tu ainga edita po le ko ainga pule le inki afiki le u fai nge Samoa ma tu fa la pisi la vai le inki ale ai fa nga ai nei ta mai ti Samoa ka kusinga and I know for yet this is a very very serious ele se mea o ingi au fai news pepelo i meia ai ma tu ho fo la vale loto ai ole makanga wenga fo yo leo ai ole se fuanga fo ia le ele ia te o se sawa ina le ole freedom of press ele o se sawa ina ai ole faisa o ole mesa a ma fainga loka isi kangaka ile me ole faikala fa kupu pepelo ole al mela la ina le ma faina to so ye to inga tangata il tu la fo no le to ma se me ka ia e faila va si ka ora i si vole la marenga pe nga ka mo ma sa mo po ese ka no afie ka ska ma ngi si mo Vietnam e lo se me la fa kope wala nga o ko na me fa pe e tak la va nga lo ko nga o nga le mga eliti ko information mo ya la ko mo ko fo le ko i va ia ko i ka i mo mo ka ko le ko pa ko mo ya ko te ana se fu mo ka ko ele ale o ka yo foi fa singoma ele sau se kala o le si va nga ia lo ka pe lo vinga e ke le ase nga lo nga nga lo fa ka se le mo le Australia mo le Vietnam mai o le winga la utala ele to ye ele ai se me ta tu te pe rush po le lava le nga ele nga o ka ko le so er ma ka upula
e korua kungu uia triangle i le la kosuenga Vietnam Australia ma Samoa o le foi na mau mai se fa matalanga la tamai nei e fa be mai le tina le ainga o le sitasioni le kingo le lei le ngo fa tu pour fa le lavi e o mai le so ele o koe maua se feso ta inga ma se tala noanga ma le la ku ka mai kiki le se so ka inga kalu mai ya le taimi mo le na va ia tu fa sa mai Vietnam le la o foi tau tinonga ma le la ele me sa tupu o le winga la fa matalanga ele ai foi se me la alu la wai walanga o le tangia mai na tau mafai le lo ia ai se fe akula o kala le ole mali ia le aka wale na pe maniti o tatino mo ta va yatu out of all the good lawyers in Samoa out of all the best lawyers okay longa useki mai le okay mai ke roiska kaya fa ko jump in mai lungo le sum o lungo le tato por kala mele le fa ko mai lunga le mai to mata mele amtanga le so anyways ngana distract kai mama fo ngol tato tato fa so on tele fo yo le to tusi mai le me o le wingo tala le te fa ya tu le tu mai le kele o lo ia le lei ko kongo Samoa lo ia singia ai punga I fo ale o di ia fa nga me fiu le misio le lo ia o le ku so o se kai mi ke se le HRPP ai mama ya ba ko yo ele ye mi ke ke le misio pa e fo langa lo ia mana tu mai okay so ka kala ia sa le lo ia na paua ke se a le misio le ia inga o defamation ale wo na le paua yo nga cases nga ku sa wa kumu mo meo fai ka kala mo meo defamations ele yaingi nga real criminal cases foi dele ai o te fa o no fo mo wa ai tu ngo fa pia wow ya ala fo kala foi le sori pi wa kau ka kafa mai fatu wa tau va vala mai ni ama ko ka mai fa ko nga lo ya ki kele nga alo te fa yetu fa nga ko alo te fa yetu the likes of Brenda Latu George Latu Miro lo ya wo longa fatu ile winga la tala ai punga I le kamale ku mai le chapipi fatu la tala ora case mo lea le la pise case foi le walanga ia te aue asuengi ya masuengi ma vela le wala tula le lo ia me fiu le misio wana nau ngar kasiar vai aso ka penga ia so suenga le we vai era ko ia le la walu fai famasino ina o taro sanga leo e to e fia avaturu fi I famasino avakungi si vaso se lua lenga ele fai ngo fier ka penga manga kuore case lea e international ile nga ole loko walanga ola ua ka fila ko penka ke un tuma me o fa pena ai fi na ule misio I famasino waka ka wanga la var vai aso e kasiso su engam ka penga nga leo failo ya tatia ia le na vaenga walanga o tato mautino mai ro le ya nga o cases al HRPP ku ele misio mo meio defamations ma tu longa bena a wa fo e o le lo ya ngumera kasia le obvious o longa HRPP inshallah tala le